Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la Sülük деген ilim var, oşol ilimde oşol adamdın jürөгünün tazalığına ötö manevi ötö ham görөt. Adamdın jürögü taza bolmoyunca adam öz taza bola albayt, жашоо taza bola alбай кала берет. Анткени Пайгамбар алейхиссалам айтат, adamdın denesinde bir üzüm et var deydi. Oşol et oңолсо deydi, adamdın denesinin bardыгы oңолот. Eger et buzulsa denesinin bari buzulat. Dinmen okutay turgan bolsa, oşol adam oşol dindin rahatını sezip, can dünyasının jannatına girgen bolot. Uşul adam ahiret inşallah beyişke giret deydi. Oşol kıyamatqa barganda birinci surala turgan sura namaz. Egerde namazdan öte turgan bolsok, anda kalgan suralardan da inşallah ötüp ketkenге мүмкүнчүлүк. Egerde namazdan ötpöy turgan bolsa, anda kalgan suralar urmatı bir tugandar gezek gelbeydi. في قلبي لأن المعرض الكتب العربية في بلد لا يتكلم بالعربية، وهذا الشيء نوعية جديدة من نوعها.